inkunga y'ubutabazi ituruka muri Afurika y'Epfo yagejejwe muri Mozambique kugoboka abakozwe na serwakira Idai mu gihe hari imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi myinshi ikomeje kuhagera. Umwe mu bayobozi ba ONU avuga ko hafi miliyoni 2 z'abantu bakozwe na serwakira Idai n'inkurikizi zayo mu gihugu cya Mozambique honyine. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keïta yarahiriye gukaza umutekano. Ibyo bitangaje igihe yasuye umusozi wiciweho abantu 160 mu bushyamirane hagati y'amoko. Naho muri Cote d'Ivoire umuhanzi Eric Abe yifashishije ikawa na kakao mu bihangano bye kandi akorana cyane na bamwe mu bayobozi b'isi bakomeye.